senka. Obesho me ne ade so. Still say me won hwe enye yi. Mentene nka. Chire me mu and I know said you was chire me mu nya no na chire mu mame ye ne abri o baby a wofri ba ye me chese me ha na abrantie ya so de ana wokọ ya no wabekulu mama Debbie wabekulu mama Debbie o wobi akulu me friend pamfra me mpo Akoma FM 87 on frel okay and you said ye and I know wosika asem no a bomodi ane ka ni na kire yen mama mpacho na me wobunsu junction e na mete e na me chi abrante bi e fe no pare e na ode opasem menim na o yes yentina enti nkomode diem na mbisa ne se oni yire ana onware o ka che me se onware da na ne yire a odi kan ware no no aware je ya ba ama one na wo ba ko ama oba ne de na court ama waje ne fie de agya no kwan enti sisi ade otu ho ne de oni yire bia e wo na bra bom bi Akoma FM 87.9 kuma na ya sha sese ye nante enti no nante mu ho na me bebi a me wo no me ya me kwa na mti ama ha me dan dada enti na oba me ho e na me so me ye da me kɔ no ho no enti no emu ho no manche be buso me miensa mu ho na me de hu se nyinsa ye den aba e na me bo na mane se opare se na asi no se oh e na ya sempa nti asha se no kura ma me sika ma me kɔ hospital e ko twa scan e de be kire no no se we ya sempa e no yo se okɔ ne mo mo be frɛ me na me see you nti okɔ ye na chi no e no frɛ me na me yare e na me frɛ ne se me ho mfa me no se sa de a me mmra ba bi owo no na me nkwa me te ha no ma me ntimi nhwa me ho e na me see you e na me sisa me niam nyina kakra me wo oni hwe wo honom nti no me kwa me oni hwe ne san mama mpacho ba bi a me kwa wasamanka si ho ne de me bra dem ho na me niam bi an hyeda ni ho ase oba wo ha oba timi aye de ayusi nti me kɔ no me de akoma pa na aye de ekɔ ene anije na ne me fa me silver kakra ne me fridge ba ko ka me ho ena me ye de me tu ka mu na me kɔye mama me kɔye ye wo ho bibia nsi ye Akoma FM afa ye wo no ma be 2 weeks ko 3 weeks ye wo ho no ma one day me sha me ye me kɔye me si me ye so bolu atom se ne be ya me nya sika kakra de aye de atoto me ho ne ama eti ma ye so bolu yi bia me ti school mu ho no a me tom me te ho no ma me nsha oba bi na api a obey oba bi na api a oye den obey no kita abayewa bi ekita ne nsa eti me hwa abayewa na anim no me yam hye me eti me yam hye me me hwa akora no so se be ma na me ne te no ba sister na nkasa me e no san me ho no ko enti okoye no kwotena me fiero an nchen enti e wo ma na fiero an so ma be frɛ me se me mbra me koya asa na sister ne beda no ho di a kire me se oye be ma na me ne te dem ho no ne yire awawale no a one ne tie buri e na ono be ma na free buri ho no ma betena samanka se eye adwuma na esa sam na abo me so me yima no bia anya den enya yie e na mbisa ne se eti me yedi mantimi ankasa biom sister ne chire nsem me hu dia menya den menka biom ana me kata se onem pane cho onya botre na menya de men kire nsem na munyina nya de emfa nkire no ana sister no so nya me adom onya botre ma me ana me kire nsem no munyina hyase nyina la e de kire sister no enti sister no hu se fault no nya de emfiri me enti one ma nya de anya gidigidi bia wo efie ho no ana obisa nse be ma no we na me se wa pie so mo koya adwuma o mai ana odi be ma na chi call be bia omo ye adwuma na ko bisa ne se enti wo betena krom ha de wa ye nie eni enso hwe ose hwe be ma ne di ni yira tem papa sa de enti no watoa no ho no wa ye ne bonu no de enti no watoa no ho no ma o be busa ne sa de enti no wanye mo ba na ne Akoma FM 87.9 o ye ne yire na nkasa ma ne yire ne dia bufo sa ba fie ba sister no me nim de we sister ne te ne bu amfumi nso wo ne nyina mu ne bu amfumi e so se be ma na ye ne bi enti wo enya me nkwa ne nipa me di kan a be ma ne de sa de na ye de abeda me de sa de na di no nti sister no obehu mi sa na anya ne nwanwa e so de bia ye ne sa e na sister no kan so on de oyo de okọ
ana sister no san fa ne ba no no mo ye de omo call nti akire kura na sister no friend me say sanka ba ma ne kura be ba fam mpo a kono kura mpo no Krista ba no kura be mama ba ne ho ba bia ono wo no na nka me ma betena ho no akosi bla me de mewo na nka me wo wia na nka ye de ye hu de ye be mama enne fi sa da ne de be ma ne ses ma hu ne to wie de ne na no ano se wo hu ne sa owo yere ya de na ma me akode ne yire achi na se ne yire ne bisa bibia na me kire ne mu ne yire ne fra me na me fa de a enne na ono so wa pepa ne nsa ye den oni no oni afekra de oni mi kura biem enne firi ho no mo bia o ma miska onya me hwe ofa ne bag bo na chi na okọ na aka me nko ba pemfo akro mo nso mi ni mo bia me de na madidi krobe so na odo ko asaman kase mama efie roi na no aduane no ama me bia di one day obaye osan betam ne bag akọ na me se me ma onko so wanyi scan to ama me ma onko enya sada na jo me ne ntokwa na de okwa no oma fi dana na yire ne baye na chi ni de okọ be pia no oma bie bie enya sada ne de eboro de enya ntokwa de nya asam ketwa ba amenyem amesan yale ka ho mama enya hye me ma me ka se wo machi watum ampa so fiera ne boa me antemansa ame ye chi no ye kwase mankase police station ye chi ni tumu mama ama police fa de chi na mo fra asam ni ye koye ne yele ti asam yi ne yele ye mo san hye na san fra me ne me akasa se me yi no me nkoka ne yi no ne yi no wi a obehwe me what is ya beche no no what is ya chi ne kun no o si enye hwe me nka ne yenye de ye yi no masi ye yi no wi a mo ane be ma de betra sa de akasa and I'm see you mama ye koka asem police fo ya hye bibia si ye de ni odi asem no atworo bibia se boso me on hwa me ne mo se ne abro ne ade ne cause mama ntena krom ho bio me san ko ba bia me fi ye de e ba and I'm see you enti ho no police fo no come me je 1005 e de ma me wo no se me fan park me niam na me nye de me nko mama if you dade am je 1005 na me park me niam na me ko na no ano me du ye me frena no akate me frena no akate me enu ano no ne yile Krista ba ni mom ni nipa no no mom fra me e hye me nkura se me nya botere be ye se ni sei sister ne me kasa ya akosi bla me ye de me wo ye ni nyina mu opalence wo no mo da me hwe me operation ye mi o ta me ba bedidi o se me ye dan yo me ba ye entuma me fro se dian yo sanya se me nwo ye na me wo ntuma wo ho no dada de a nka me wo ye de nka me ho beda so efise abusuan bi ni ho ma me mi sister bi ni ho ma me obi aso nso ma me itimi nko kama asem me wo me bayi abo me so obi enu ho bedwale akola ya ma me ba Akufo oba akola me nwo da mi ana me hwe me bayi ya akosi senne akola nya 2.5 years still am in Tiopalenka akola edu tam akola be ko school mama ti se mi hu kwan me fa sam de akola be ko to school mu mpo na makoya adwuma mi nya obi nso nya akola ma mi mpo na makase mi ko pepa bia ye den edi uko pepa nso a nipa no akola ne se wo to so ntimi nye makwa aduane fo bebre ho o si mi ntimi nso la homachi abra akola hye machi nti o mo mfa me ti se mi hu ne amenya bie be me nso ne nam ho didida mama na wan hyansa no nyuma bia mama da bio abrabo na nkasa mi ankasa no ekoye me nko na me bobla na wonko ansan adan ase yankasa efie no nhyɛ da bi ni ho saa iti dada nyina fi be 15 years mo ho koni nyina no akwase me ana na ma hwɛ me ho abesi enne ya metihui adon ba me no papa anti ase me papa anti ase me ma me na wo ho ono nso no ebi ni ho ise wasan ye pani kra ye den aka wan ko school mama school me ko ye do ba bi na me jaye because ya beka so ko school bra ba jiska wo ba du fie no na mo ko afom iti ani kan bi ani ho no ma odi ko school ena obi anso amoa wanfo wanto adwuma mu mama obi amoa mi o nti wa na at the age of 15 we started ball wo bra wo te wo ho anase wo na wo no obi na tie at the age of 15 me ho no nti efiri asa me wo ho nyina still am ya na me ye da me hwe me de du ba bi na me ne me ko peda me han na me papa bi ndi iti mi te me ho ne de na mitimi me ya me ko di pa ne ade ena me de ahwehwe me ho a mitimi ko nkran ko ye adwuma na masan ba sa na me de ya brabo na besi bra me de akosi opale ono so de we ya di mi ya se kura de abro me so yi wo hia opare na wa wo dada na mama na me wo da me nya kola bi wo ngo da akola bi ani ho me nya to wo first akoda wo no opare wo ye enie ena edi wani sa no mama akola ba ko po
say what in fear saying onya 2.5 years oba na bema opare chu ne din mama wa ohun akware da mpo no wato ne briban na wo ya wo pare efre wo hunu se ho aye fe wo ho akyene wo fre wo na opese wo san ba ho no mama minya akola ne nya afe ne fa a okọ 2 years mu ho no me wo no ma one day o san ba me ho me wo he fa na me se me wo ba bia me wo na ene oba onim ho se na be ho na mte na o de ba o ntino onim ho oba ampampa me nsa agro na odi mama one day me wo ho no ma no na bag bo na chi a wa yire ne niam aguma o san ba tena me so asan ba nya me bia mu na me se jimifuo o san ba bia o ba so kra o san de niam abo wachi san ne kwan no ho mama na nu me fie mpo na mama ne kata ma na da so me ne ye bi wo kwan no ke ka ma adwen kire ne pa me buro ne nu anyina kan se me dua anya ne hwe mama na satama opare oba no na akra na nya 2 years ene ya chire wonya 1.5 years ko 2 years ko 2 years me pa che wo na sabre no sika san na no wo de san de akra no a wo san nya ho kwan se wo san frew no wa bo fie no no wa ba beda mama 1 cd be ma wo ko Salome wo hyehyɛ de ne ma gu bag mbo na chi se sukuu ni se obedi efe bra me we kra 1 cd kra o ma me bio me nko o bra me da sha akra we ya wodu se wo no ma na so na ye operation mama CS operation CS na why na betu ya ho ka na ye bi yi mama nyame na hu mi mobbo nka me ka ho ene san obi na hu mi mobbo ena otua me ka ma me wabrochire nipa no kra me mfa mani hu ni da besi enne nti ye de na otimi hia waka mama me wo hono ma me da honom Kofi Addo Central Hospital o wo na nya 3 days a ohun atowo ohun towo ye yi film pa so nti ye yi mi film pa no so sa na me ba no so ni ahode nti no me de na koto light ase nti no me to hono mo wande ti se da me to hoye ana na asini bi me kwa wo ye kra na me hu ni da madam ni rura hono ma na ni bo me ni ma na de ne bag ko si ho no ba me no be bisa me se ti se na me se ye no bisa sa de ye yi mi ana na me se ye yi mi nso ye yi mi ba no no bisa sa watua wo ka na me se madam ntua ye mpo no se no se oba okoba na phone tua na so na me se me kura de mani na hwe mama me wo hono ma na madam ya san aba o se ma mpa ebo munya de no bi wa brochire so betua wo kana ma no wakofie na me se minim se agro na madam ya ko no oba na okọ no oba asa agro sisi na discover chere mo ni phone so 1000 Ghana 1000 Ghana o se ni Auntie wa brochire Akoma FM 87.9 oh otisi ma wo ya yi mi ame nko fie no aha no ene efia ma wo me ka 1000 cedis wo mreku akọ pare ene nam ho na wo de bema ne bema sign na ntem no wo de sama wo ho ana wo pare eti ewa kire se bia enye ne bani akoda no ana se bia na wudi agoboni bi wo ba bia wonya ho mpopoye mama ntisa etisa mpo anka nya me ya o ye bibi sampo ma me hu bo na o ye we ya anga nya me ya da mama me se wa anka hwe da o chese de wi asase no kra no o si ye ya o de wa ka me kra ma me nya gidie bi eye da e woni mu o asase ni mpo na nka o ye bibi ma me hu se an akwa onya de ya onye a ka me kra me go yigu pem ba bi tenan why you nyin so Auntie waguda mama me ye bi ngo na se de wo se ka na sempro yi say me ka ko yigu ma me pe wo ka na sempro yi de asa ye de ade a wota ayo mama san I be bomb so de mama wanya sa mama hu o agije mi ama ekodu ba bi a sama na yere ne ba mruka no manya formanta be 2 weeks bi da so na se won so wo hia ne ya nche na anyem ye anche na menyem yo wo nim ne ba me mama menyem wo nim ne papa wo nim ne busia ne wo nim ba bi ofre dabi na busia fie wo nim obi a ene wa ma wo ne bibia so ankasada mama o ma wo ne busia ne bi kasada menyem na ne sister ba mu menyem mu hono no kra ne sister ena ba mu ne sister so yes of ba bi o wankran ono kwa me fa mani hu ni da phone so ena me ne kasa no kacha ne se menyem o na me yale na ne sister no kra hono kra na o se nko kacha me se me nua no wo yele eti me ne sister ne kasa du ba bi na se na ne sister no so ba kacha me se na ba ma na me ne nyem no menim so wo yele ana na me se menim o nya se de wo pare ya zensity enti wo gidi se ne sister po no ma wo ne kasa ya ono na se na sister o akra madam ne me kasa me wo ye madam nso ne me kasa me ba be show se ne na sister ba be hwe me de amenim
Ebia na nadamfo ba bia na say eyi nadamfo ba ma mpere bi kra na o ka se won hyeda enye no se ni nua no won won kasa na woni ne tena ba boso me san ansa na wo onyensi ama no mama be 3 months boso me yensa chikon na sabra na 3 months no na what ne so meboa pacho sata na mente ne enye na wo ma wo frege so ko ye tamu na menyum ye na mente ne menyum ye na meko onyim ye na akọ oh okay I see na sabra ni mu no 3 months no woni na ani nkomo wo pare wa woni say no minim wubusuani minim wo anwan na wo me ye nko eno no na wo de pemo no mama menyum ye mu ho na me ka cha ne senti se menya nyima wi a wo ma ye nko ma me no so ye nko na ne ma me kra wo asamanka se kro bi wo friend ma me dede wo se ho na ne ma me mo wo enti menya abedru ha wi die me ntwen kakra na o de me beko wanyima wi enu mum ani o de me ko chia ne ma me ne papa na m see you eno o de ko ye mama wa fa man kom ho a so de me ko so fa me nko Akoma FM 87.9 kumasi eye basa na me fi ho no mo ko ye na won so ono so anka nche wo sa na wanka nche ne say wo maame wo papa ni ho aka wo maame nti na dama o mamu nko na onko chia wo maame na se bibi ni a ye hunu so wa ba fie mama me debi apale anu ye de mama me say me ka we ni na ka de o kan bi kire wo wo ka na no wada ne ka bi kire me mama me ka we ni na apale ka dem so me nya botile no mo anu hono nkuta sika kakra nsa no de waka so be wale me de no be wale me mama obewara na ni ade na wan twa ma na so wo sa na wo bai sete mama you say there will be a nice girl. What did you say? Mama, 24 years. 24 years. Fe. Who be shokra na just who be unu opari san what here. Describe na kire me. Mama, obi a o tuntum ne mu yedu. O wakakra. Osonwa. Ne ma ne pani bia. Nti hu ya na hu se we de wa ye me spec. E na wutu di na chi se de mo keka no. Mama. Adwuma be na se wa yo. Opale Nankasa de si apade. Akoma FM na first no first no so ne MPB na nam. Ne MPB kura ne asem ya je se ye me wanwa yi o so ne MPB na nam. Afa ono ankasa so ye adwuma bi won to so mo ye fish. Waka kwa ayi wone wan na yes fish pond. Mama o so oni owo group bi a owo boys a oni omo ye. Afa ono na ye adwuma ono pese o tem so na ye adwuma wura. So no boys a oni omo yes a fish pond. Oka constituency kura no a ayi ne MP no a wotwi no no. Mama kan kire me. Say na ne nke benya na ka ya frɛ no na ka yatumi allocate no because ekwan ya wode ye fa so anu oden. Waprim na kuma pa oye nipa bonfo na woni be ma atena 3 months asa wonyam ni foni kura wo ni bi adan. Mama me ni no ho hwe. Enti woni na ntwa mfoni. Mama, Satan na mo touch na sanga me se ni onu nti maton me touch krampo. Ada na aton. Mama aduane kwa nya bi ni. Oni akwada no. Me ni akwala no. Maton ise yam yusu. Me ni hwe. Me touch board ne me ton me edit aduane di. Me hu dia me nya bi. Se me touch no ho mpo di ya ka metime nya. Se me ni touch mpo bi. Na makonya no ho bibi wo so. Me ba. Ya be friend your sister na ibe. And then sister so ibe. Me yere no so ya friend yere no na ye hunu ni ono so be ka dia kire. Obaba. Amen. Mama ma wakra ba. Yeah. Otie no na me nua ba ye Felicia menu na edi enkomo na okokofa be ma ye friend opare ene na anyinsa ya wo be ma eje on wakwaduo na chiri futuro okọ hwehwe ne ba bia wo hu no se akoda yi frade beduru sesei menyi ni mpokran sei fli opare enani ko hwe ye hunu ba ne da kasagu fidie ni mame ohu kafra ohu ne da mama ohu ne da opare maame ye frɛ ne sei mama minnim ni din yanko hono onya mfama nko no nti wa mi se wo maame na papa nso din woni wo wo maame ni nkomo wo wanim a wuti se wo bodin bi ada mama da ei eba yiri o
when Miss Mammy Ding, winning what Papa Ding, winning the bush and India Ding. Go pardon one Cassandra. What say? One so no sister, no cresta, no. A best day the woman is so no crano, ni baby no. I watch in the bush and Yamaho. Mama, nay, no, nay. Or parent enough for fun. Only on my year, Jumani, I deny about honor. Nay, no dear, I'm here some babano, a honana. Ye in Tomamba. And see, Satama wish ya me na or paracrano. They didn't come crano and she Maa Akos and you will fear in a course. Not when the bush and Ibiana could be talk with them and no paria would out them when think I'm way and I walk off freno. And I'm a jelly yes, a sabran crano bow one, ya or bed die, my dear chin one, and yet not sabran on it when it Esther don't put in como. Good. Think I be better with them or sister. Why not go off freno? Say, in fierce young Cassana, Bosumi say, and I say, fierce young Cassana, only a party, one in the 2 animal. About 3.5 years. Debut, 3.5 in a year. Okay, wouldn't this year more come on a making? Would I be young Canon? Montano to tell you, and the bra would the free walk or yano. Would the free and chair coy and say free one a more relationship no a mute. It's ya the papa bear pa na bet me akai say wonu opade say wonu net na afimpo ana bosume na ya na bosume numu a wo betimi akasa ade we na opare ye ma me Tabro no tin so no hwe la isika semu e we no de emu ho ne de no ye oye ne sen oye mpo oye ne sen oba aduane e be di ade di no de ma Went to me, yes, I broke up 3 months and saw wonyimu. What parent 20 minutes of Palian Commosa Bemena, say, woman, I won't say what woman Juma, and to dear mamma, Jetre Bess 1,005 will be Namen found start here Juma and found support. Some come away in 9 years, dear, when you are parody yet. Mamma, O counts you, Nabot today. Now, no, say, I fell at Juma, yes, starts after the first cavete. Omo be twa dam for fraud the fish pond abe nsem bebele 3 years one can show so mu kwa kotupo e de free nkran e de abe kumasi abe ye fish pond mama nsem no bebele tete wasina no de nam opale yambe twa ne kanso enti wanya enti red flag bia show an na che wo say akwanya kwa wo betimi no na tena bobra because I just phantom I can't understand me say do you already that from Mama? Do you know that somebody? Tata na me ka ba nkukura potom. Ba ho na me hu mama. Uko di dwa o no wadi wachi. Ebu okọ no niam abetonya no watu aka. Mama baka se ni papa bi. Na uko di dwa wontu aka ne ono na ba no aduane ade ama na se da do peprepie bu. Eji uko di dwa nyo na betu aka na hwan na entua. Emi se kotie no a mimi hu se kotie no na eyi se esuo se anunsu ade o wasre 87.9 kumasi wasre yawu mama who ha no a na mo pe ara wasre na misiri no baba mo ensa no se ya wo madum no anya adwo se anya adwo me phone mama mama ara wasre na misiri no baba just aya me nwanwo man mu bi no be ma de se woni no shabra bo no ase no obeboa wo a wo behu no o wo behu no o me kra me nya sanfo baby kra me de misia no yi de bia me ka me de misia no yi enya me kra no me tire no me papa kuro mu o because me anka sansa abre no na me just many abre kra no me nya ma dweno kra so obi fa kawa bi kra me se me se many abre mi wiase me ba ye no na so why you serious unti na de oh papa you no is soja hey na de na mo ya me yi ebe yi we dia no ade ayi sme ya de yi mo pepe bi ama me da ne buru Akoma FM 87.9 so no and one so only a petrol for when you nine to dear what dear I fa no mo one ye dru ho a makofa o je akobon ba say wo boa
de me hu ya ne say wakọ no one me maame ne papa akotwa foni ndi abeto sabre Facebook my future in-law because hu no Facebook so akoye ko na ni abre ma nkyere ne ho enso hwe na chese wo hu say ni bra wom obeboa wo na chese kura nothing and from so de why bi they say woni ni foni e de hwehwe no woni baby a wote sese na baby a no wote woni ne tie no wakọ mama woto afie ho so won se bi ositie isi pa de mi se den yesi wote kuro no mu de ba mi se den nim se bi a ha note kama kwa ja akra no kwesi wo na makọ madwane akombe ukoja wo ba na si ho mama ebra ne do sododo ukoja akra na si ho wopari ayira ya hwehwe no opari ayiro ya hwehwe no opari ye wayiro ya hwehwe no opari ye owoye ni mu odu oye tuntum ye ni ni picture wanje biye ne hwene so ana ne hwene te sai ni ina this obi be hu no ba afaman kase obi a wo hwe mi bia wo drive MP obo wale MP bia on drive MP bia ma ko so uji ye so wose na no wo MP ne de kai ma no ma ne ekoye ni yie boys no wako han boys no so wakoji na da fon so ka boys no so unse se do city we na ne ho efe pa hwe ne na ne ho efe pa enti se de obeya obekwa akose wo nko a de ahamu no onye nwura wo ne ho nto no enti obetimi akwaji obi ka obekwa akọ han ne one day de abebo preman wo ho agi wo bi bag akwaji wo bi shoe agi wo bi suit aka ho address ne ho uhu na mese uhu na ne sunsu mato so se sim we dey menya be ma what was it oh chira sasa uhu na was eh we dey me so be ma na menya nu yi e ma so ne ka ya ye ne fine na be ma kama sa atimu o wawu enu anu wawie wache no enu wo enu a wo de he se team na no kra no we kra de ni 3 ye wan fo na ngoda hotel mpo bebre hotel nkuwa nti onim na chi ni na nim ni be bia sese ya na wo ye honhon eya e ma na bre mi bibi say eya e ma na bre sese wo na kra yita wo kwa wata enkra ni so a ye ni mo papa hwe wo ma so de cheke huro ne bana so de mama wo de yen me hometi o wo so ma broken heart papa akola no amesese kwa me hometi mama woko school onko school mama me nyi ska kura fa no nkotu mama so de didie woman ben kuntu amiensa obedi nkura mama no papa tro no se yo I know 50% yo monye mama me se me opale no me se me ko janesi ho mama uko janesi hene na wa oba tan no wa ba beda mama me aha me waja kola no sister me ka bi possible so de agina ho se me nsanya wo hwene so wo ba bia wo sie no a fa wo se wo me kwache wo akra no wote ne ba bi wanda kwa fa ne ba ye sister mpache wo se o ya wo kwa akojai wo ba no dia kwa akosia sa mankese krom na waja ne ho mu si magede mu no na akra no wogina bonkuma na nifa me pache wo na wogina heaven gate tie mu fa se frisia no opare mu fami o mefame ene wono atu ba sha wo yam me pache wo agudie ya mommo ni ya na ho ya kan ya no omo nti ase ba no he bia obi ka enamo asemu ye holy me pacho si enye holy ya akuatie bia ne ya ye bia mo aye di tu ya ka kire wo ya ka kire wo bia ya ye bia mo aye akoye ni enye ye de amo aye ti ya ka kire wo se won so benko bi enti wo so ahwe enti de ya ka no enye se ye virgin fo yo ene ya hemu ye nko ho ya kokoda ni ya hunda bran ya wo wura hoi o mfa hwe mraw ene ye ka ti miss akra ne de se wo ko janu si ho eye me abechewo abanda beche to mu me akoche freshia atum ade na mo be ma akra ne abaye ne ya wo sra mo what
bread ye wabre, but you can't go and jar da kra nsi ho na wo ma emmasie na ka betimi adidi ada sister jai wa baso yo ye be friend na yire no na Esther no de ne number man ni afre Esther no na project bi da ye ne ntimo de momra ne enka ho asem kakra na fe ye friend Esther ene ne ma me di no onim papa di onim be ma ne kurom abra wonim obi anti agese ye bisa enti twan